Assam Cabinet along group of ministers atum pen Tai Ahom, Chutia Moran, Motok, Kokrajhar Bongsi lapen T tribes akhai atum aphan schedule tribe mate ST ajakong kepi ponji aphan siding pondo. Bangso birta ke long pen bangso aphuthak Assam Assembly along chirai long le kekhamkhe si bangsuri susi arat atum chepeng si kachisong asai padopon. Kiramtang Paikuni Nipai in Kokrajhar ni Kokrajhar Rong Sopialong ABSU CCTOA BTC Tribal Coordination Committee Tribal Sangha Garo Students Union All Rabha Students Union Rabha Women Council Bodo Samaj Bodo Sahitya Sabha Pendanglo Kaprek Aratatum Chetu Pet Pen Ning Isivet Pen Chelangsi Khei Trok aphan ST ajakong pipon long le pusi kachisong par om plupan pinlo. Kachisong ahut Bodofa Children's Park along pen pangcheng ponsi JD Road pen damsi Kokrajhar Golf Higher Secondary lapen multi-purpose school playground along an armu chijeng ponsi. We reject ST status for 6 communities and withdraw cabinet decision. Puhang taram ponsi kachisong ahut asi amung par om ponrinti. Students Union long live! 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 Bangso kachisong ahut ABSU Dunmaipu Kurumnau Wari Pen Kanije Ponatengke La Bangso Khei Trok atum bangke Toklanga hin punoi Choki Chokama hin punoi Rotcharia hin le punoi Ajata hin sitame ke paprang dun tanga khailo La pen Bangso Khei Trok atuma bangke Assam along ke do inglo aso pen appar ke paprang dun khailo La sila Khei Trok atuma phan ST ajakong ki pia bangke chidon dun thekte pusi ningje pon Jong sila atuma phan ST ajakong pidet pulote la ke inglo aso jasmet ke papi hu paphan ke ber thip ji la pen an wan si ki thi pidun lo pusi ningje pon La si bangso ke binet pen kachirai tanga lama bangke che en2 weknaji kali pulote so luk so dak pen setame che song ponji pusi ke ther padopon to জাপি দি আছে আৰু এই ৰাজনীতিটো আমাৰ এই 14টা জনগোষ্ঠী আমাৰ ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠী আছে আমি হেতু 6 জনগোষ্ঠীক আমি অপত কৰো কিয়নো ইহঁতে বহুত পপুলেশ্যন আছে যদি 2 crore পপুলেশ্যনত যদি 40 বা 42 লাখ জনজাতিৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰা যায় তেনেহলে তাতে গম পায় যে আমাৰ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা আমার যেহেতু ট্রাইবেল আফেয়ার মিনিস্টার আজি আয়ে হেতু তদন্ত কৰিব আৰু আমি হেতু আশা কৰো যে এই 6টা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আজি যেটো টৰ্চ লাইট ৰেলি হ'ব আমি এই 6টা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমি অপোজ কৰো কিয়নো সরকার অসম সরকারে যেহেতু এই রাজনীতি 2026 যেটো রাজনীতি ইলেকশনের কারণে এইটো পলিটিক্স কৰি আছে Bonda ki mang humimia lama bangke Karbiang long arlo KSA KFA KSYC USU KA pen danglok song pharo susi hamphang so tumdo Bonta Kokrajhar son Khei Trok aphan schedule caste mate schedule tribes ajakong ki piponsi aphan Assam Cabinet along cheparai dera pi anta kachisong dun jikalisi ASEAN da chibidun hayabang kawid dera bangke mang humimi bino Langdam lo pulote Tai Ahom Chutia Moran Motok Kokrajhar Bongsi lapen T tribes mate Adivasi Khei atuma bangke Karbia Khei mate inglo so phana bangke phan ko andonisi paprang tanglo jongsi Khei Trok aphan ST ajakong pidet prote Karbia Khei bangke hiloving alamlo inglo so anwan do kichipit nangpo bonta Karbiang long arlo pena bangke bangso puthak thangnat kachisong duna matsiawi la so teng pulote mitha anwan nang pachodun lo nang puang thek kachipaklang duna sondo News report KTV News